Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Radion. Zahvaljujemo se svima koji nas pratite, koji ste pretplatnici, ovi besplatni pretplatnici, znači subscribe na našem YouTube kanalu i hvala svima vama i koji povremeno uplatite novčane donacije na PayPal račun. Mnogo smo vam zahvalni jer to omogućava da snimamo nove epizode i nove sadržaje. Prema tome, ukoliko se niste još uvijek pretplatili, molimo vas da to učinite, ne zahtijeva neki veliki napor. A i ne košta ništa. Tako je. Naš današnji gost, iznimno je drago što je s nama, Enes Škrgo, kustos Memorijalnog muzeja, rodna kuća Ivo Andrić u Travniku, esejista, kolumnista i nada se vrsni ribolovac. Dobrodošao, Enese, u podcast Radio. Hvala vama, hvala lijepa što ste me pozvali u podcast Radio. Radio N. Radio N. Ok. S njih odakle da krenemo? Od eseja koji su sjajni, koji se objavljuju na Nomadu, ili da krenemo od možda najveće strasti ribolova? Pa ja mislim da ribolov, onako, već smo ufatili neki ritam. Ja, ali hajde ovako da probamo pomiriti te dvije stvari. Enese, je li teže uhvatiti pastrnku ili dobru priču? To je sada pitanje tehnike i pristupa tome, načina koji lovimo i kakav zapravo ulov očekujemo. Pastrnku zaista nekad je jako teško, skoro nemoguće uloviti, ni s pričama je stvar zapravo vrlo slična, ali istovjetna. Ako imate nekad motiv za priču, onda izmiču neke druge okolnosti kako biste uspjeli stvarno da je dovršite, da je lijepo ispričate, da budete pripovjedač, da ona ima svoju unutarnju dinamiku, tako je da onda čitavci nekad koji eventualno čitao da može da razumije. Pa na taj način, i to mi je zapravo Ivo Andrić pisao u recimo priču o Zirovom slonu, kako u bosanskim rijekama i rečicama ima naročita vrsta pastrnke, u kojoj je zapravo onaj koji je nevešt tim vodama i toj vrsti ribe, može samo s vremena na vrijeme da vidi neku senku koja tako prođe kroz vodu, a da u tome uopšte ne može prepoznati ribu. A onaj koji zna šta je pastrnka u tim planinskim, bistrim, čistim vodama, taj može začas, kako on kaže u udici veštog ribolovca, može da začas uhvati nekoliko takvih vrlo lijepih primjeraka. Tako vam ispričam. Da. Hajde kad već govorimo o pastrnki, to je ova naša bosanska, ili već kako se ona zove, riječna pastrnka, ali tako? I ona je karakteristična, koliko sam ja čuo, ona ima samo nekoliko onih crvenih tački. To su one autohtone. Autohtone, jest. I to je ta mudra. To je ta planinska, odnosno potočna je to pastrnka Salmotruta infario, ako bi sad posezao za latinskim nazivima, i tako je vrlo lijepo i opisano, dakle to su crvene i crne tačkice. Aha. To je ono što čini, pa onda je sad tu pitanje nijanse pigmenta, koliko je ona crvena, ima li nijanse naranđaste, to sad već neki detalj. Da. To je naša sloboda, nek nam oproste Zeničani koji nas gledaju, mogu bi biti čelik. A dobro, znaš šta me još zanima, ja nemam pojma sad puno, ne bavim se toliko ribarstvom, više volim da budem u društvu ribara i zaista mi je to fascinantno, ali obzirom da je nekako psihologija moje područje djelovanja, Enese, jel da bi neko bio ribar, da li je nužno da on u svom karakteru ima osobinu strpljenja ili ga možda može ribarstvo naučiti strpljenje? Ne mora ništa od toga biti. Ja poznajem, imam prijatelje ribare koji su prilično nervozni, nestrpljivi, uvijek su u nekoj žurbi, stalno su u nekom napijetom iščekivanju što prije da se dogodi, da se dođe do ulova. I njima ne može ni jedna vrsta ribolovne tehnike, bilo da se radi o jezeru, rijeci, moru, ne može im promijeniti karakter, on će uvijek biti takvi i imat će opet nekog uspjeha. Nije to, znate, samo da je neko koji je kontemplativan, koji tako, kako mi ribari kažemo, čita vodu najprije, pa tek onda se odlučuje da uzme štap i mamac i udicu, tek onda ribari. Nije to. Naravno da je to, po meni je to ipak jedna prednost. Ribari kažu, moj jedan drug to dobro lijepo kaže, neće riba nervoznog ribara. Ali nije baš to, nije tako ni u praksi. Ima i to odstupanja. Ribolov je, kao i priroda sama, nepredvidivo. Mi kao ljudska bića, ribari, što god mi misle da znamo, šta je naše iskustvo, ihtiologija, nauka, šta je sve rekla u životu riba, ponašanju, i s druge strane kako da se dođe do ulova,
to dakle zapravo ništa ne vrijedi u određenim okolnostima kad mislite da sve imate savršene uslove, prirodne uslove i s druge strane svoje mamce, pribor, opremu, od ribolova, od ulova ne bude ništa. Zašto ne bude ništa? Mi to ne znamo i dobro je što ne znamo. Ako bismo kao ljudi, a kao ribari, ako bismo to znali, ja mislim jedna riba više ne bi plivala na rijekama, ne moramo ni jezerima. Sve bi pohvatali. A sad dao si mi super asocijaciju iz jednog tvog eseja iz Nomada, ti upravo se u jednoj toj priči dotičeš neke ekipe koja došla iz inostranstva, imala je najbolju opremu koju je mogla imati i ima je neki tamo domicilni koji imao, ne znam, od nekog materijala je imao štap i on je bio ovdje uspješniji od ovih koji su imali Bog zna kakvu opremu. Pa to je jedna stara teza, ja sam joj veliki zagovornik da ribar lovi ribu, a ne pribor, ne ribarski pribor. Morate imati neki osnovni, solidan pribor, ne morate imati najspoljnije modele. Ali evo upravo ova spomenuta anegdota, bilo bi možda lijepo da ispričamo do kraja, da evo, slušalci, gledalci znaju o čemu se radi. Upravo je, dakle, potvrdila tu moju tezu. Admirado Jeginović je iz Ključa, ribar, profesionalac, ribarski vodič, čovjek koji je genije za pravljenje mušica, dakle, jedan velen majstor mušičarenja. I jedne prilike na ribniku Rijeci sreli se dakle, neka vrsta mušičarske elite iz Evrope. Bilo je to neki čak i svjetski i evropski prvaka, dakle ti najbolji među najboljima, i onda su te ribe kao da su došle, kako bi rekao, da pozdrave te ribare, da se pokažu pred njima, da kaže evo nas, ova rijeka je puna ribe, pastrmki, lipljiva, sve su izašle na površinu i počeli su da se hrane mušicama. A ti ribari, jedan za drugim, su pokušavali na sve moguće načine svojim vrhunskim priborom, niko nije uspjevao jedne moguće ribice da ulovi. Admirado Jeginović sjedi tu na trijemu ribarske kuće, posmatra šta se događa i uzima, to je stari birvaktile štap od ljeske, tako se prije nekad lovilo. 3-4 metra, sveže se komad laksa, udica, odnosno mušica i ništa nema, nikakvog drugog pomagala. Dakle, onaj najprostiji, ja mislim, onaj prahistorijski pribor, kako su ribari koristili na kasnije u srednjovjeku. I on kao takav zagazi u rijeku i onda počne pred tim svjetskim evropskim prvacima da vodi ribu za ribu. Zato što on imao pravi mamac, poznavao je rijeku, poznavao je vodu, znao je gdje da zabaci, šta da radi i uspio je, dakle, ono što oni sa najboljim priborom, tehnikom, ali nisu imali pravu mušicu. I onda je to opet potvrda teze da pribor je manje važan. A hajde samo još sekundu da se vratimo na ove karakterne osobine ribara. Evo, rekao je da ne mora nužno biti neko ko je smiren i da oni znaju imati uspjeha, vjerovatno, znaju uspjeh, ali nekako, jel vam ima neke, vama dvojici, sad je pitanje za obojicu, ima li vam neke simbolike da otprilike nervozni ljudi bi pretežno trebali ići ribarit na nekim brzim jakim rijekama, a oni smireni, oni nirvana ljudi na jezera. Znaš, mirno sve. Dobro, ja. Šta misliš, ima li tu neke poluistine? Ne mora ni tu biti nekog čvrstog i pouzdanog pravila, može biti, ali dakle nije to više zavisi neki ribarski afiniteta prema tehnici, prema vrsti ribe koju zapravo lovite. Pa tako će onaj koji je vrlo smiren otići na jako brzu rijeku i nasuprot tome onaj koji je tako usplahiren, nervozan, on će otići na jezero gdje je sve lijepo, mirno. Dakle, nema tu, u ribolovu nema te vrste pravila. Ja, mada odgovara ta. Ali bilo bi tako, bi bilo, da. I to nervozni da ide na onaj gliser, znaš. Zakačeni su oni štapali, znaš. Ili neki vodopadi, brzaci, znaš da tu. I još jedna stvar koja meni je interesantna s ribarenjem, jeste da li zaista vrijeme nekako uspori, naravno to je u našim glavama taj osjećaj usporenosti. Isto tako čitao sam tekst od Selvedina Avdića gdje on kaže kako me Eneš Škrgo naučio da usporim vrijeme. Jel to zaista u ribarenju to da... Mislim, ja sam išao par puta s ribarima i tačno je da ima to neku svoju usporednost. Nevjerovatnu dinamiku. Ne bi se moglo nazvati dinamiku, prije statiku. Ali zaista tako. Jesu ga stvarno naučio kako da uštedi vrijeme? Pa mislim da se to odnosi na te izvanjske posmatrače koji zapravo nisu ribari, kojima taj ribolov dođe samo kao jedno mjesto, tačka gdje oni posmatraju šta se događa, šta radi sa ti ribari na rijeci, na jezeru. Za mene je to egzotično gledat. Upravo se radi. Vjerujem da je to isto jedno uzbudljivo iskustvo za neribara koji ne razumije potpunosti do kraja šta sa ti ljudi rade, zašto rade ovo, zašto ono, i zašto mene jednom me pita prijateljica kad je vidjela na onim ribarskim hlačama noktarca.
Da. Kaže, što će ti nokta, nećeš sad nokte, a to nama služi da sjećamo laks. Ono praktična stvar. Da. Ali nije u ribolovu, nevjerovatno brzo prolazi vrijeme, nevjerovatno. A vi dok se okrenete, 3-4 sata su prošla. A mislite, prije 5 minuta sam samo počeo da ribarim. Nevjerovatno brzo. Nevjerovatan je jak fokus i ti totalno izgubiš pojam o vremenu i onda ti niti vidiš ni gdje je sunce, ti ništa se ne primjećuje. Vodu i to isto ko za hipnozu, onaj krug što se okreće. Tako to sad voda, ti, štap i to je to. Da. Ali možda glavno pitanje, je li u svakoj vodi ima ribe? Pa tamo to mi je jedan stari ribar rekao, on je zapravo čuo još od starijeg ribara od sebe, a govorimo o jednom najstarijih trančkih ribara, Enizu Enu Mešću, kojim je spomenuo, gdje god ima vode, ima i ribe. Aha. To radi se o tome da je taj neki ribar zabacivo jako plitku vodu, a ovaj da je pitao što tu, to je plitko, šta će tu? Kaže, gdje god ima vode, ima i ribe. Od naslov za knjigu. Ja, dobro, ali ne mora ni to nužno biti. Evo, Enes i ja danas smo hodali kroz grad. Nisam našli nijednu ribu. Nije to samo, nek smo gledali, zagledali smo baš u jalu. I nakon otužno smo zaključili da to grozno izgleda. Da je to jedna obična kanalizacija što jeste. Dobro. Ali isto tako, ja ne mogu tvrditi, ali nisam siguran da ima ribe u jalu. Ima, samo što ona u ovom periodu se povuče, znaš, u gornji tok. Ne se šta kažeš, danas si pogledao jalu, šta misliš? Ne vjerujem, teško, to bi zaista bila velika stvar. Priroda ima puno iznenađenja i nama nas kao ljudska bića zna iznenaditi tamo gdje ne očekujete da ima ikakvog života, ima ga. To se kaže, prirodi treba dati šansu. Ali smo mi danas se dotakli isto jedne memorije, kako se generacija prethodna naših očeva, djedova, da su u toj tako jeli, da se kupali, da su žene prale veš, da su tu viđale i lovile se ribe, da je to bilo nešto sasvim prirodno, normalno su ljudi živjeli oko rijeke, pored rijeke i u skladu s rijekom, s prirodom. Pa zato ja kažem, ona je sad u toj, ako ima malo neke ribe, to je u gornjem toku, znači tamo gdje ona malta ne je baš ko potok i tu sigurno da ima sad. Da bi imaju pastrnke, ali nekog ribljeg života ima. Mora biti. Da, mislio sam konkretno na ovo gradsko jezgru. Isto recimo ko ona reka na Konju, što mi kaže. Kova, jel? Ja, što mi kažemo da nema ribe, a ima ribe, mora biti ribe. Ja, samo je mi nismo vidjeli. Jesam. Ali imaju takve rijeke, zaista koje su jako lijepe, bistre, čiste, gdje vi kad gledate, ne vidite ništa, ne možete vidjeti ribu, onda biste rekli kako sad nema vode ribe, a ima, sigurno ima. Da. Ali, znaš šta je kuriozitet to na Konju, kad smo bili na toj Oskovi, koja je stvarno planinska čista rijeka, ne vjerujem da možda ima nekog organskog zagađenja, kako sijeku šumu, ali da ima nekog hemijskog nema. Ali kuriozitet što mi nismo vidjeli ni jednog ribara, ni jednog pecaroša nismo vidjeli. Nikad. A prilično često šetamo tim, prije svega prelijep je planinski kraj, ali nema ribara, nema pecaroša. Znaš, to mi je bilo čudno. Pa dobro, pazi, nevjerovatno da nema te količine ribe, ali da ima negdje, jer oscilacija je vodotoka ogromna. Znači sad u ovom ljetnom periodu ona malo te ne presune. I ostanu samo mali, oni neki, da kažem, jezerca negdje gdje je ona voda uspjela da ostane. Sad, da li će tu opstati nešto do iduće sezone, to je sad pitanje. A onda opet u nekom drugom periodu godine ti imaš ogromnu vodu. Znači, to je bujica s planine kad krene, to baš pomete. Sad, da li se ona negdje tu sakrije, ali uglavnom sigurno da ima. Ja. Ali daj da se još sekundu vratimo na ovo vrijeme. Jako mi je to zanimljivo. I šta želim s vama podijeliti? Znači, ako nema neutralnim posmatračima i neko ko nije vješt u pecanju, kad odemo zajedno s ribarima u ribolov, nama vrijeme sporo protiče, ali to, kad kažem sporo protiče, to je u odnosu na neku gradsku vrevu, na neki gradski tempo, gdje je sve brzina, semafor, kola, rad, i ti sad odeš u prirodu s riba i vrijeme ti sporo prolazi. I ti uživaš u tom nekom opuštanju. I to je jedna strana, jedan polaritet. Drugi polaritet je ribar, koji je, što ti kažeš, fokusiran na pribor, na ribu, na štapove, i njemu, s druge strane, brzo vrijeme prolazi. Ali također mu je lijepo prolazi. Svakako. I gledaj ti sada tog. Znači, onom kome sporo vrijeme prolazi, mu je lijepo, i onom kome brzo je lijepo,
i ujedinjuju se u tu neku konačnu ljepotu. Samo sam to. To je jedna od draži ribolova i uopšte tog odnosa i boravka u prirodi, onome što zovemo priroda. Boravak. Pa ima sad recimo i ona stvar, znaš, kad ti ideš s nekim ko nije ribar i njemu je sad recimo dosadno, slaba je dinamika, riba neće da se kaže da grize, a on je više iščekuje možda nego taj sam ribar. Da mu postane dosadno. Što sam došao ako ti sad ne vadiš ribu, znaš, jer to je sad ta dinamika, sad kad ti kreneš vaditi jednu za drugom, to već počinje igra ko nekako kolo. A ako je samo zatiše i sad se samo ispipava teren i ako to ispipavanje traje 5 sati, naravno, taj će se čovjek smoriti, mislim, Ma jedan moj drug ribar koji je tako pomalo nestrpljiv i sad ako stvarno riba ne događa se ništa, nema nikakvih ulova, ja i sad neki drugi drug, ako smo tu zajedno s njim, mi nekako uvijek gledamo da on prvi uhvati ribu, samo da on uhvati ribu, da se njemu počne nešto događati, jer će njemu posle ćemo reći, ajde, ne radi riba, ajmo mi kući, nema ništa od ovoga. Mi gledamo, dakle, sve nekako, ajde samo ti ulovi nama što god bude, sve nek smo pored vodi, to je nama važno. Da. A jesu ribari generalno sujevjerni? Pa ima neke vrste sujevjerja, to je se bar prije se pričalo i spominjalo među starim tim generacijama ribara, među ovim sad ovdašnjim, ja nisam nikad za posljednje vrijeme čuo da neko spominje bilo kakve znakove. Bilo je, na primjer, jedno od najvećih nepogodnosti za ribara, to bi bilo kad bi on krenuo ribolov nekoga, ne znam, od prolaznika, prijatelja. Gdje ste pošao? Nema goreg pitanja. I znam za ribare koji se vraćali, nisu htjeli da idu, odmah se vraćali kući. Da to će donijeti, dakle, loše uslove, neće biti od ribolova ništa i odustajali bi odmah. To nisam znao. Evo, ja sam to znao, da ne treba ribara, ako ga vidiš sa štapovima, nemoj ga pita gdje je skrenuo. Nego reci bistra. Nego reci. A ljudi obično kažu u neznanju sretno. Sretno, ja. Što se rudarima. Enese, obzirom da praviš mušice za štapove, nakon toliko i toliko godina, otkrij nam tajnu kako, čovječe, to možeš bez cvika raditi. Je li to zato što rijetko koristiš mobitel, društvene mreže, kompjuter, ili je genetika, ili je bilo koji treći razlog? Kako možeš toliko sitno praviti, a da ne koristiš naočare, čovječe? Pa eto, vidno, stvarno dobro služi, ja zaista to isto izbjegavam, na primjer da čitam preko laptopa. Ako je tekst, recimo, duži od jedne stranice, ja tu oštampam na štampaču i onda čitam. Nije mi taj sam ugođaj, nije mi taj odnos prema tekstu, književnom, bilo kojem drugom, nije mi takav, nije to onaj. Moraš uzeti papir u ruku. Papir u ruku, ja to mogu i ostaviti u vrace, tome i tako dalje. I to možda donekle isto malo doprinosi tom očuvanju, vidi da ima tu valjda i genetike, prirodnih i predispozicija, to ne znam točno da objasnim, ali se zaista radi u vrlo sitnim detaljima, ako radite te mušice, nemate vi nikako povećalo, nemate ništa. I radi se zaista u vrlo sitnim i preciznim detaljima. Dinamika pokretima. Jeste, i to je onda jedna posebna vrsta strasti, unutar strasti, ribolovačke strasti. Pravljenje mušica, to je opet zasebna priča, svijet koji ide za sebe i on se uglavnom događa u vrijeme lovostaja, zimi, kada se ne ide u ribolov, kada su ribe na mrijestu, najviše se onda pravi mušice. A onda vi pravite, kad pravite jednu određenu mušicu, onda vi pravite tačno prema jednom određenom viru, recimo na planinskoj rijeci Ugar. Vi tačno vidite tu stijenu i taj buk koji ide i kažete sami sebi u svome duhu, a ta će mušica sakrije zabaci, pa će onda mora pasti lijepo, polako, da imitira onu prirodnu i da vidimo hoće li riba reagovati na nju. Imate, vi pravite čitave filmove, svjetove, pravite čitave obzore oko tog pravljenja. Nije to samo, znate, mehanički, neki ribari možda i tako radi, neki radi komercijalno da bi zaradili neki novac za to. Ali vi kad pravite, onda imate čitavu tu predistoriju tog mamca, mušce i onih svojih očekivanja kao riba, šta će se dogoditi na kraju stvarnosti. Kako pričaš, prava kreacija. Jeste, pa mi to zovemo nekad u šali, mene su moji kolege ribari kažu, one tvoje kreacije, pa što sam ja znao, često koristim taj izraz. Ali jesu, zaista to su naravno to je imitacija ponašanja insekata u prirodi koji postoje, ali ima jedna druga kategorija, na meni vrlo zanimljiva, to su takozvani fantastične mušice, koje uopšte ne postoje u prirodi, to su ribari izmislili, to je ribarska imaginacija i one su jako uspješne, jako su efikasne. Kako sad objasniti taj mehanizam, toga u prirodi nema, a s druge strane grize riba, voli ih riba, zaista voli. Imate s druge strane tako, skoro hiperrealistične mušice koje su izgledaju kao živi insekt, ma samo što ne leti u zrak.
ali na njih uloviti ribu skoro nemoguće. A to je sintetika nekako? Nije, to imate, dakle, vrlo vrijedna imitacija od raznih materijala, elemenata, to izgleda kao pravi živi insekt. Ali neće riba na to. Ne, to upravo sad vraćamo se na početak našeg razgovora. Toliko je zagonetki u tom ribarstvu, ribolovstvu. I samim tim je zato interesantno. To je draž toga. To je draž, znaš, i one ribarske priče koje je već u ribu lovio. To posebna kategorija su ribarske laži. To je posebna disciplina. I onda ribari nastoje da usavrše tehnike laganja. Da budeš što vjerodostojniji. Da. A oko ovih mušica, jel ti koristiš neke posebne materijale ili su to obični materijali koji ti... Mušica se može napraviti maltene od svakog materijala, od prirodnog, vještačkog, sve što vam naumpadne od ovoga, ne znam, koji je neki stoljak. Vi možete izvući nit i od toga napraviti trup. Pero možete izaći, ne znam, na ulicu ponaći pero od vrapca, goluba, vrane, bilo čega možete napraviti. Ima rad, to je nevjerovatan, je to dijapazon materijala. Vidio sam u tvojoj knjizi, pokazivao si mi one razne mušice i vidio sam bukvalno plejadu boja, može biti crvena, crna, bijela. To je čitav jedan, dakle, svijet, zaseban svijet. Ja sam u njega stupio, kad sam bio učenik 8. razreda osnovne škole, išao sam kod jednog meni dragog ribara, Šačura Kosa, njegov stan, jednom sedmično, on bi pokazivao, dao bi časove, podučavao me, danas bi to zvali workshop. To nismo tako zvali. I on me učio najtežoj tehnici, a to je takozvana tehnika iz ruke. Šta znači to? Nemate pomagala, dakle imate dvije svoje ruke, u jednoj ruci, obično lijevo, uvijek držite udicu. Morate držati udicu. Da, ubošćeš se. Ne, to je način kako morate sad, a drugom rukom sve radite, jednom rukom namotavate konac, pravite krilo, nogice, dakle sve druge... Ne smiješ ni zube koristiti. Ništa. Dakle, uvijek vam samo jednom rukom to radite. To je stvarno teško, vrlo teško. I danas ima jedan ribar u Travniku, on se zove Samir, moj drug, i on radi, još uvijek radi, možda neću reći jedini u Bosni i Hercegovini, on rijetki, sigurno koji radi mušice iz ruke, a on radi savršeno. Kod njega je svaka ista, kao da je fotokopirao, nema razlike, nema ustupanja. To nije uopće lako kad pravite mušice, uvijek vam neki detalj može malo da vam pobjegne, ne znam. Kod njega je to sve apsolutno isto. Kako uspije sad dok držiš udicu, sad trebaš navezat, pa sad, jel to sad ide Ne pušta se ova udica, se nikad ne pušta. Nego gledam ova dva prsta, znaš. Ti sad moraš zategnut da bi stavio sad, ne znam. Tako je, da. Vrlo teško. Inače, ribari imaju, to se zovu stegeli šaraftuci, to je jedan stari izraz, to je mala spravica, gdje vi stavite, fiksirate tu udicu, imate dvije ruke slobodne i to je već sasvim nešto drugo. Onda možete da pravite dovoljno zatoče. Ali šta je meni kod te mušice fascinantno, udica ima svoju težinu. I sad koliko se sad još tog materijala nabaca na tu udicu, da ona opet ostane na površini. Imate pomagala za to. Nekad davno, kod djeca, mi smo to zvali parafin. Uzme se jedna bočica, ode se na benzinsku pumpu, malo vam naspu benzina tamo, vi naribate svijeće, u to ona se istopi i onda umučite mušcu u tu, dakle, tekućinu i to onda drži mušcu neko vrijeme na površini. Sad imaju nove industrijske... S obzirom, pošto smo pogodili termin da je kreacija u pitanju i sam je Enes govorio da je to kreacija. Šta misliš, Nio, kad bude sljedeće bijenale minijature u Tuzli? Možemo Enesove ove mušice staviti. Može sigurno. Ja to nekad u šali ovako kažem da su to neki oblici primijenjeni umjetnosti. Da, primijenjena umjetnost. Ali jeste fakat i minijatura, evo te. Pa minijatura, kako neće čovječe biti, mislim, ti radiš bez cvika, ja kad to radio, trebalo mi ona lupa za, ne znam, ona kozmetička. Ozbiljno. Ok, možemo li malo sad o literaturi, ako ti... Može, naravno, kako mislim, ima ovih ribarskih priča. Mi naše gledalce pozivamo, ko nije čitao Enesove eseje na portalu Nomad, mi od srca preporučujemo i zaista su kvalitetne. Njih je Enes sada uobličio u knjigu koja se zove Travnička anahronika. To su znači eseji koji su izašli na portalu Nomad i to je nekih otprilike 50-ak priča
Jel tako, Enese? E sad, ono što je meni fascinantno i nama svima, evo i njih i meni koji smo smijali se čitajući tvoje eseje, koliko su dobri, koliko su puni života. Da li tvoje pisanje, što bi rekao Andrić, oživljava skrivene priče? To jeste bila jedna od namjera, ideja, zamisli, kada me Edin Zupčević, izvršni urednik, zapravo odgovorni urednik portala Slobode i Nomad pozvao na saradnju, dao mi mogućnost da imam tu mjesečnu rubriku koju smo dali naziv Travnička kronika i onda je to stvarno bilo izvlačenje na vidjelo pred širu javnost nekih zaboravljenih ili pa recimo skrajnutih, manje poznatih prije svega ljudi iz Travnika vezani svojim životom za taj grad i naravno onda nekih događaja, nekih događanja oko nekih spomenika kulture, nekih procesa, nekih stvari, dakle nekih priča koje ili nisu bile do kraja ispričane ili su bile recimo manje poznate, bile su dosta recimo u nekom užem krugu ljudi travnikofila kao što se sam ja deklarišem. Dakle oni koji su malo dublje ulazili u ono što je Travnik, što je njegova suštanstvenost, ali ideja jeste, kao što velim, da se te neke priče malo sada iznesu pred javnost. Da. Ta neka istorija svakodnevnice o kojoj ti pišeš, u biti ko što je, ja mislim da je to ona profesorca, pomozi mi reći Perina, jel? Perina Mejić. Ona je rekla u biti da ti pišući te priče, izvlačeći te priče iz naftalina, ne dajući da one umru, da one zatru, ti u biti Enese pišeš i o sebi, o svom tom doživljaju toga. Svakako, svaki put je tako, dakle to je moj neki lični odnos i prema tim ljudima i prema događajima i nisam ja, kako je Edin Zupčević na nekoj od promocija knjige Travnička kronika rekao, bio dopisnik nomada iz prošlosti Travnika. Da. Vrlo lijepa sintagma, ja sam i to, ali ja sam imao neke svoje vlastite poglede na ono što je naša svakodnevnica, što je stvarnost i nastao sam ne u onoj mjeri kao što recimo on to radi na portalu Nomad ili neki drugi autori koji to radi sasvim otvoreno. Bila je neka vrsta autentne kritike prema atmosferi u gradu, prema nekim procesima, prema nekim ljudima koji, mislim, ne zaslužuju takav tretman i nekim naprosto okolnostima koji se događaju oko grada i unutar grada. To je bila neka moja vrsta reakcije i ono što se zapravo tiče ostatka Bosne i Hercegovine, da kažem makar nekoliko šturih riječi, ali da ipak da se oglasim, da ne bude to samo neka, znate, šutnja. Možda je to i jeste sigurno bilo nedovoljno, to je samo u simboličkom smislu bilo samo blago dodirivanje nečega što bi tražilo puno dublje observacije i pristup takvim temama, ali eto ja sam pokušao nešto da kažem upravo o tome što je onaj svakodnevni život Travnika i onaj što je nekada bio i kako ga danas živimo, kako mi to zapravo u tom gradu živimo, da to ne bude, kao što Tajla Terzić u jednoj svojoj pjesmi kaže, poentira da je to grad koji parazitira na svojoj prošlosti. Ne živi od iste, jer ne zna da živi od istorije, od prošlosti, od tradicije, ne zna da je pod znacima navoda iskoristi, da živi s njom, dakle ne da je komercijalizira, ne da pravi od toga estradizaciju, nego da zaista živi u duhu, u skladu sa tim što je nasljeđe, prosto što nam, zašto mi ne bismo danas u svakodnevnici koristiti tim nekim motivima, elementima iz prošlosti. Naravno. Sad, kad kažu da velike pisce ili one koji umiju pretočiti to na papir, krasi da od bukvalno svakodnevnice ili od nečega što oku običnog smrtnika tek tako prođe, da onaj ko ima smisao da uoči taj trenutak i da od tog trenutka osmisli priču. I stvarno ti, Enese, ne podilazimo ti da ne valjaš, ne bi ti mi nego, ali zaista ti na taj način, i bar to se nama sviđa, oživiš taj trenutak. I da mi reci kako inače pronalaziš inspiraciju, da li ona tebe nađe ili ti nju nađeš, taj neki, tu neku svakodnevnicu, taj trenutak, da ti od toga stvoriš čitavu jednu priču koju će neko čitati. I kako nalaziš inspiraciju? Ma ima u jednoj pjesmi Bertolt Brecht i veli da kad je Aleksandar Makedonski išao da osvaja svijet, pa se Bertolt Brecht pita, pa je li Aleksandar Makedonski vodio makar neko kuhara sa sobom? Da. Kad je završena gradnja Kineskog zida, on se pita, a gdje odoše zidari njegovi? Pa ima li tu, dakle, osim nekih tamo, ne znam, gradonačelnika, nekih velikih važnih ličnosti? Gdje su i obični ljudi? Gdje su ti? Gdje je onaj pekar koji pravi onu travničku piticu? To me je zanimalo, idem s njim da razgovaram i kaže da mi oda tajne koliko je to moguće, to svoga snafa. Dakle, ja sam pokušao da nađem teme koje bi bile interesantne ne samo lokalnim ljudima, travnjacima, to dakle nije se moglo završiti sve se samo na to,
portal Slobode i Nomad su čitali ljudi, ne znam, širom svijeta i onda se nastoji da to stvarno reflektuje onda i da bude zanimljivo, prijemčivo, da ljudi to mogu razumjeti i da mogu se na neki način prepoznati, identificirati ili makar praviti neke usporedbe sa onim što se događa u njihovim životnim sredinama ili naprosto da se zainteresuju za ono što je, evo, to smo upravo pričali. I mi smo, kad smo pričali o tome o čemu sad ti govoriš, mi smo iskoristili jedan termin internacionalizacija tvojih priča. Znači, ja imam osjećaj da se svaka bosanska sredina na neki način može prepoznat, identificirati sa tvojom pričom, znaš, i možda i neki grad ima ovog malo prije Ribara što se spominju, što na Ljeski peca. To je sigurno. Znači, i ta vrsta prijemčivosti da ti čitaš o Travni, o Travničanima i o Travničkoj čaršiji i njihovim ljudima i događajima, ti bukvalno budiš u sebi asocijacije nekih tvojih ljudi iz tvog grada. A ne, zato je to interesantno, znaš, mislim, na kraju krajeva, da ne kažem sad da bi trebala svaka sredina da ima jednog Enesa Škrgu, ali je otprilike na neki način da. Jer mi sad ovo kako je krenula ova luda tranzicija, mi debelo zaboravljamo na te svoje nekakve, kako kažem, korijene. Znaš, od čega smo mi nastali, da tako kažem. Znaš, od koje priče smo mi došli. Mi smo to faktički, ne mi smo, nego idemo u tom smjeru da faktički zaboravimo. Znači, ubijamo memoriju na sve moguće načine. U većini sredina. Tako da ovo što ti radiš je ono fenomenalno, mislim, vađenje iz tame i stavljanje na svjetlo. Dakle, te neke kolektivne memorije. Apsolutno. Mislim, to ti je osnova čovječe postojanja tvog. Mislim, to je lična karta. Da. Toga ako nemaš, mislim, možeš biti kosmopolit, naravno. Da. Sad, nužno, kad govorimo o tome, Enese, ti si u ratno vrijeme također intenzivno se bavio zapisivanjem određenih kulturnih događaja iz polja pozorišta, muzike, filma, bilo čega drugo, pisane riječi, i to vrijeme ratno u biti je bilo pravo kreativno vrijeme. I to se na kraju krajeva i zapisao. I naše iskustvo ovdje u Tuzli također je bilo da su to bila kreativna vremena, da li ta muka natjera na kreaciju ili šta god, ili je to neobjašnjivo. Sad, ali govorimo upravo o tome, o tom nekom kolektivnom zaboravljanju. I sada, ti imaš Travnik, Tuzlu ili ne znam neke sredine gdje postoje talentovani ljudi koji u određenom vremenskoj epohi, u određenom vremenu rade određene stvari. Međutim, nakon tog njihovog talenta, tog njihovog iskustva i znanja, ne prenosi se na sljedeću generaciju, nego s njihovom biološkom smrću ili nekim odlaskom to prestaje. I to je u biti problem. I tako ne nestaje ta kolektivna i stvara se jaz. Možeš nam malo to prokomentarsati kako je to bilo u to vrijeme kad si ti to objedinjavao i kako je to jedno disappear? Pa to je zaista bilo u to ratno doba u Travniku. Vrlo intenzivan kulturni život se vodio. U nekoliko, zapravo svim mogućim postojećim tada formama umjetnosti i kulturi, da ne nabrajam sada sve. Bilo je zaista ljudi koji su davali sve od sebe iz nemogućih uslova, stvarali, ja bih rekao, vrlo vrijedne, kreativne stvari, koje nisu bile samo dio tog vremena, koje su mogli funkcionirati unutar tog ratnog doba, kad je, kao što kaže Vladimir Jokanović, glumac, da su tamo u ratnom Sarajevskom teatru se događali neke predstave, neki momenti u teatru koji nisu možda po estetskoj mjerilu nisu baš bili najsjajniji, nisu najbolji, ali je tako bilo ratno vrijeme da je se moglo onda i s takvim stvarima ići u javnost. Zaista je bilo u Travniku vrlo dobrih stvari koje su izdržale test probu vremena, koji bi danas funkcionisale ne samo u Travniku, ne samo u tom ratnom kontekstu, nego u svakome dobu bilo gdje bi i dalje imale tu svoju umjetničku snagu i vrijednost. Bilo je naravno i stvari improvizacija, bilo je puno lokal patriotizma, bilo je svašta je bilo svega. Bilo je tih elemenata, ali je ostalo nešto što je vrijedno i onda je se dogodilo da poslije rata nastalo je se u tom duhu, u tom pravcu, još je bila ta velika energija stvaralačka, kreativna, onda su došli neki mlađi ljudi koji nisu, u ratu su tek počinjali da se zanimaju za muziku, za neke stvari, tek su počeli da uče kako se svira gitara, štimaju žice i onda su oni pomalo se tako svojom kreativnom energijom nametnuli kao u stvari glavni nosioci kulturnog alternativnog života u Travniku. I to je potrajalo negdje, pa možda do 2002. 2003. godine, jedan vrlo dinamičan period u gradu, kad ja to sam već nekoliko puta govorio, kad Travnik postaje neka vrsta glavnog grada alternativne avangardne kulture u Bosni i Hercegovini. U različitim obličima.
A što se onda događa? Malo prije je rečena konstatacija da onda događa se transfer energije, znanja, htjenja, nastaje neka vrsta rasula, rascijepa među generacijama. Zašto? Zato što ja mislim, dođe se do jednog trenutka kada se na osnovu svog talenta, kreacije može improvizovati, mogu se stvarati stvari iz ništavla, iz ničega. A dođete do jedne tačke kada stvarno da već treba nešto materijalno. Tako je, potpora države. Neka vrsta lokalne zajednice. Morate imati neki minimalni novac da bi se nabavili, evo rečene žice za gitaru, nešto tog tipa. Da ne govorim nekim kompleksnim stvarima. Jel Darko S iz Holokausta istog vremena? Jest. To je ljudi koji su gradili, stvarali tu kreativnu scenu i na tom se primjeru može vidjeti kako se odnosi lokalna politička vlast prema jednom fenomenu koji je zapravo trebao da ima svaku vrstu afirmacije, podrške, no kako on se na jedan vrlo brutalan, perfidan način onemogućava njegov rad, njegovo djelovanje, kreativnost, nego se to tako samo lijepo ugasi kao da nikad nije ni postojalo. Miho, tebi je isto bio zanimljiv taj period rata i poraća i sjećaš se da smo razgovarali da otprilike još par godina iza rata je išao taj entuzijazam, o kojima i ti pričaš, u biti nekakva inspiracija, entuzijazam, sve je to nekako išlo i onda je to doživio takav nekakav strahovit pad. Ja sam to, na koju sam vrsta komparacije uradio. Kao što je poslije Drugog svjetskog rata bio na entuzijazam naših roditelja koji su gradili tu zemlju i to s pjesmom je gradili. Dok nisu počeli ići na more. ali je makar taj entuzijazam trajao 30 godina. Znači, evo, do sredine 70. Sigurno se može govoriti na taj način. A ovaj naš entuzijazam poslije ovog rata i tog nekog poraća nije trajao ni 5 godina. Brzo je to spaslo. Jeste, otprilike identična je priča i sa Tuzlom. Ja vjerujem sa svim ovim nekakvim, ajde kažem, većim mjestima i gradovima. Da je sve to nekako do 2002. i 2003. godine, možda 2004. da je trajalo i da je onda samo ko na on-off. Neko je to isključio i to je to. Jer je interesantno da ni u jednoj sredini nije ostalo. Da kažeš da evo imaju ovi ljudi su nastavili i dobili su potporu, ne znam, to stvarali su sami, ne mora biti ni potpora. Nije se to dogodilo, naprosto se nije dogodilo. Ja sad je to ko fenomen, otprilike ko, nemam pojma, ko sad ovo skoro što je bilo u Beogradu na onom protestu 15. marta, kad su oni sve pumpali 3-4 mjeseca, 5, nemam pojma, i došli u Beograd, onolika masa, i onda je neko uključio znamo nešto, nemam pojma, na on-off i to se rasulo. I bukvalno sutradan ko da ništa nije bilo, nemam pojma, sve je srušeno i sad oni ponovo pumpaju. Ali tad je to otprilike tako izgledalo, jer ja znam, ja sam se bavio muzikom, imao sam band, znači u Tuzli je to, nije bilo, mislim da nije bilo čovjeka, ali otprilike koga god sam znao, svi su nešto svirali, u nešto su udarali. Ili su pisali tekstove, ili su slikali, znači bilo je toliko te kreacije da je to nevjerojatno. Znači to je moglo da bude takva kreativna industrija od te energije, da je to nevjerojatno. Znači ne znam, mi smo bili, ovdje sam ja vidio nemam pojma, ko što je bilo u Sijetlu, onaj grunge pokret. Pa zamislite vi sad u Travniku, u toj organizaciji Alterat, u njihovoj famoznoj sobi Gluhari, u jednom trenutku, u istome momentu, 30 bendova svira autorsku muziku. Pa to. Autorsku muziku. Kakav je to sa kvalitet? O tome možemo diskutovati, dvojiti i tako dalje. Ali oni sviraju svoje pjesme. Zamislite kakva je to energija. I onda danas, evo koliko je godina prošlo, imate jedan bend. Umjesto da bude 330 bendova, jedan bend ima. A šta mislite, obojica, jel jedini razlog zbog čega takve priče nisu završile nekim happy endom, izostanak sistemske podrške lokalnih i drugih vlasti, ili možda ima još neki razlog? Ja, što mi sad više na ovaj način pričamo, ja mislim da je taj drugi razlog. Ma nije samo neko svjesno. Pada ti se još neki. Pored, ovo je sigurno najveći. Znači, mi znamo šta se desilo sa obrazovanjem u ovoj zemlji, šta se desilo s kulturom i budžetom za kulturu i svema ostalo. Znači, to je sigurno primarni razlog. Ali ima još neki?
Mislim da je najviše to što se dogodilo kod tih mladih ljudi, tih kreativnih ljudi, stvaralaca, da je se dogodio naprosto jedan krizni trenutak kada su oni uvidjeli da u pitanju njihova egzistencija, njihovi životi, koji više ne mogu u tom smjeru ići, to naprosto više nije imalo smisla. Ne možete ti očekivati da vas roditelji cijelog života finansiraju, vi imate neke završene fakultete, nešto pokušavate da radite, ne možete živjeti od te umjetnosti koju pokušavate da gradite, dođe do jednog prijelomnog trenutka, jednog razočarenja, prije svega što je to sustvo dakle neke zvanične oficijalne podrške u nekom bar obliku i onda vidite da to naprosto dalje ne ide, da ljudi onda odustaju, napuštaju te svoje svjetove, odeše ka svojim platama, radnim mjestima, karijerama i ono što je ostalo od tih njihovog, dakle to kreativnog, ostaje samo neka memorija, sjećanje, uspomene, priče. I Enesov esej. Eto, jedan mali doprinos da neke generacije, zašto sam ja to pisao? Nisam ja to pisao zbog neke, kako bi rekli, nostalgije. Nije to mene zanimalo, nisam od toga, ništa mi to nije bilo ni potrebno, ja želim u to smjeru da idem. Nego je moja intencija bila da pokušam tim jednim tekstom da kod mladih ljudi koji tek dolaze, novih generacija, da im pokažem da je to nekad u tom gradu bilo moguće, da je bilo stvarivo. Pa ne bi li ih nekako potaknuo da oni sad neke svoje ideale, neke svoje ideje, da oni sad to pokušaju da sami ostvari, šta god bilo, u kojem god pravcu smjeru išlo, da vide da nije nemoguće i da bi to bilo neka vrsta ohrabrenja za njih, a nije to sad, znate, neko, ne znam, nostalgičarsko naklapanje, kad smo mi, znate, kad je bilo ovo i... Plač za prošlost. Ne. Daleko od toga, ali ta memorija je jako bitna, znači, jer neko ko ima 14-15 godina, ako nema nekog temelja koje je neko već izgradio, znači, jako je teško nanovo non stop graditi taj, da izvine YouTube, jebeni temelj. Jer mi smo u takvoj poziciji da mi nanovo non stop pravimo samo temelj. Mi nikad ne dođemo u fazu da počnemo redat cigle, sobe, ne znam, nija kreirati nekakav prostor, nego samo izlijevamo temelj, dođe neko, gurne taj temelj, ostane prazna livada, dođe nova generacija, hajmo opet na onaj temelj i samo iz temelja u temelj. I to je žalosno. Ne znam, mislim, ja sam to pravo, kako se to kaže, evo sad sam emotivan, jer taj period sam baš proživio na taj kreativan način. I onda samo klik i to je to, hajmo, razlaz. Ali ima nešto i ostalo, evo meni je to, dakle, jedan vrlo važan, ohrabrujući znak, neka vrsta ordena za ono što smo mi radili, a u to vrijeme kad smo to stvarili, zaista nismo imali svijest da mi možemo da utičemo na onaj takozvani formativni period u životima mladih ljudi. Kad smo imali taj Kaleidoskop, to je bila galerija savremene umjetnosti, knjižara i klub, sam našao kulturni događaj, sada ne ulazimo u detalje kako je to bila neka vrsta male revolucije u kulturnom životu, pa čak i onome što je bila ugostiteljska ponuda grada Travnika. Kad su dolazili mladi ljudi, pratili to što mi radimo. Dakle, mi koji smo to osmislili i vodili, mi nismo stvarno imali tu svijest da su mi sad nekome važni, da mi utičemo nekoga. A onda poslije mnogo godina, kažem sad Daljanovića afirmisanje teksta, kad ga pitam, jel znaš, ti si kad čuo za Kaleidoskop da je postoje u Travniku? Kaže, bolam, kad vi ste mene formirali. Kućeš više. Ni bolje, ni više. Tako je. Ima jednog čovjeka ako promijeniš. Mislim, to se desilo sa tom generacijom njihov kreativnih mladih ljudi koji su to... Masa ih je otišla vani. Ne znam da li sa Travnikom tako. Ako ne vani, onda u Sarajevo. U Sarajevo ima jako mnogo vrlo uspješnih mladih u srednje generacije Travničana. U inostranstvu svakako ih ima. To su čitave kolonije Travnjaka. Da. Travnjaka, sad si rekao taj termin. Arhaični jedan stari izraz, kojeg sam ja, eto sad mora tako već to priču, onda ja sam ga nekako vratio u javni život, taj, kako bi rekli, javni diskurs. Nije to dvosmisleno, Travnjak. Ne, to je stari arhaični izraz, ja ga čuo davno, 1980. godina ga čuo od jednog druga koji opet spominje svoje neke rođake u Ajcu, koji su mu rekli da oni stanovnike Travnika zovu Travnjaci, nikako drugačije. Dobro. Dobro, znaš šta sam mislio na travu, jel? Ja. Dobro, ali industrijsku. Pa grad je tako nam veli, bar neka vrsta urbane mitologije, istoričari to nikad nisu potvrdili. Grad je dobio ime po kraljevskom porezniku na ispašu stoke, Travernu, taj se zove Travnik. I potom je onda i grad dobio naziv. Da. Jesi li ikad u istraživanju Travnika, možda, evo, zato što mi njihovo dade mi asocijaciju, jesi ikad možda pronašao da li se nekad u prošlosti sadila gajtan trava ili industrijska konoplja?
ima li tvoj kraj tu neku istoriju? Nisam vidio, nisam to nikad vidio neki dokument ili nisam čak čuo ni priču da je neko u okolini grada ili u gradu je se to prije događa. Znam, na primjer, preko interneta znam, recimo u Zenci, tamo imaju fotografije, znam to neki tekstovi koji govori o tome da je to bio najprosto dio kulture. Da. Ja mislim da je Elden od Posavina i Semberija da su tu najviše. Pa ja, sve ovo što se kaže, plodno tlo, oranice. Da. Pa ja, mislim, to su hektari su sadili. Na kraju krajeva, mislim, to je sasvim normalna stvar. Da. Što sad u ova doba nije normalna, to je sad opet drugi par rukava. Kad govorimo o podršci za neke vidove kulture u Travniku, da li bi odnos ovih općinskih vlasti ocijenio pozitivno, negativno, nedovoljno dobri ili nezainteresovani ili ambivalentni, kako bi ih ocijenio? Generalno mogli bi reći da je to dosta dobro. Ali s tim da bi ta raspodjela novca mogla ići malo drugačije, malo preciznije, malo više gledati zasluge, doprinose, on tome šta neka organizacija ili pojedinac radi, šta stvarno doprinosi, a nije to samo, znate, emblematski da se to iz nekih sasvim formalnih razloga ostvaruje. Dakle, ono što bi trebalo da bude neka vrsta vrednovanja, estetskog prije svega. Da. Ja sam čak zagovarao, kad se daje novac za štampanje nekih knjiga, beletristike, da imaju neki potpuno nepoznati ocjenivači, neka vrsta tima, neću reći cenzura, neka vrsta recenzenata, koji nema nikakve veze ni s Travnikom, pa čak i s Bosnom i Hercegovinom, koji imaju pred sobom književni tekst, ne znaju komu je autor, i da se prema tome odnosi, da onda kažu sad ovo stvarno vrijedi tiskati budžetskim sredstvima, dakle parama poreskih obveznika. Da. Imaju druge varijante, vi možete pisati šta hoćete, date svoj privatni novac, ili nađete neke sponzore i vi štampate što god hoćete. Da. A dobro, evo, znači, mi smo te i najavili kao kustosa Memorijalnog muzeja rodne kuće Iva Andrića i isto tako u jednoj ti kolumni govoriš, odnosno jednom eseju govoriš, kad si govorio o tom značaju na neki način prikazivanja lika i djela Ive Andrića, pa ti je tamo neki lokalni činovnik rekao, Enese, nije još vrijeme za Ivo Andrića. Pa Enese, je li došlo vrijeme za Ivo Andrića i ko je taj ili ko su ti koji odlučuju o tome da li je za nešto došlo vrijeme ili nije? Pa da ispali, ko signalnog pištolja da ispali. Sad je vrijeme za Ivo Andrića, sad klijente. Ili da puste Dijom i Divkom pad. Da. To je. Ali u Travniku ne bi pustili bijele dim, pustili bijele golubove, Travničke kratkokrune golubove, bijele boje, pustili bi njih, možda neko jatoka, sad možete. Sad zeleno svjetlo. Ma znate, to je vrlo znakovito, nije to nikakva pamet tog kulturnog, zapravo turističkog djelatnika kojim je to doslovno tako rekao, to je on čuo nekih drugih autoriteta, nekih drugih, sasvim drugih osoba. Nije još vrijeme. Ali onda da to kažemo, saopštimo tim brojnim turistima, hiljadama ljudi koji dolaze svih kontinenta svijeta u Travnik, između ostalog, a neki maksuz, ni zbog čeg drugog, zbog Andrićeve književnosti, tih takozvani travničkih proza, kako ih zove Ivan Lovrinović. Da njima onda lijepo kažemo, pa znate, niste vi još trebali doći, vi ste prerano došli, nije još vrijeme za Andrića. Dođite i malo kasnije, kad vidite bijele golubove iznad grada, tad vi onda i dođete. Ali zaista ima određena konekcija ovog našeg grada Tuzle vezano i sa tim prostorom. Evo, pričali smo o tom ratnom vremenu i kreaciji i pričali smo da je tu svega bilo pozitivnog, ali evo, bilo i nečeg negativnog. Konkretno iz ovog grada je krenula jedna negativna priča o liku i dijelu Ive Andrića, pa možeš li nas malo, ti si, obzirom da si to sve izučavao i pročitao si gomilu tekstova, možeš nas malo upoznati s tim? Pa ta je, dakle, priča ili neka vrsta kritike, pseudokritike Andrićeve književnosti, a osobito njegovog životopisa, njegove biografije. Ona je počela nekad prije, zapravo još u vrijeme kada je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost, Šukrija Kurtović, solunski dobrovoljac, on piše jedan tekst o Travničkoj hronici na Drini Čuprija, kao Andrićevi romane o svjetlu bratstva i jedinstva. I sada ne prepričavam taj, sad bi ga možda nam mogli nazvati pamflet, iako to nije obezvređujući, nije diskvalifikativno u tome šta je pisao Šukrija Kurtović, kružio je na šeprografu, kopiran, kružio je po Beogradskoj čaršiji, nije sad to važno šta on piše, nego, dakle, ovako bi sad izgledala neka hronologija toga šta je se uradilo ili se zapravo i danas čini protiv Ive Andrića. U augustu 1992. godine iz mjesne zajednice Batva, mislim da se tako zove,
formira se neki inicijativni odbor iz ljudi iz ulice, iz dvije ulice, to su bile ulice Ive Anića i ulica Zelengorska. I oni traže da se preimenuju te dvije ulice, da se nazovu po dvojici boraca, ocu i sinu, koji su poginuli augusta 1992. godine odbrani grada Tuzli, dakle uopšte i Bosne i Hercegovine. To se naravno pomalo se zaboravlja, a onda 1999. godine preporod Kulturno društvo Bošnjaka, tad su već bili tako formulisani, preporod na čelu s predsjednikom Muhidinom Pašićem poseže za tom inicijativom, opet je aktualizira da se promijeni naziv ulici. Sad, argumentacija koja slijedi je, teško je sad da ulazim u nju, da vjerodostojno sad repliciram šta je taj pisano, šta je govoreno, koji su to. Uglavnom se svodilo na neku tezu da Anić kao takav pisac ne zaslužuje, ne može imati ulicu u jednom gradu kao što je Tuzla, iz mnoštva razloga, prije svega tih njegovih loših po takvim interpretatorima opisa, odnosno pozicioniranja Bošnjaka kao literarnih likova i uopšte prikazivanja istorijskih događaja, procesa, atmosfere, ambijenta, šta je se događalo naročito u vrijeme osmanske vladavine Bosnom, dakle on kao takav nikako ne može da ima ulicu. I onda slijedi jedna reakcija, jedna lavina reakcija zapravo koja oponira tome, ne želi da čuje, zato ne samo u gradu Tuzli, nego se javljaju ljudi širom Bosne i Hercegovine smatraju tome da je to neprimjereno, to ne treba tako činiti. I onda da bi se opravdalo ta inicijativa za promjenu ulicom, ja mislim na brzu ruku se organizuje jedan naučni skup. Da, kao simpoziju. Neka vrsta simpozija, pozivaju se književni kritičari, pisci i tako dalje, neki se broj njih 15 se odaziva, to se održava u gradu Tuzli, štampa se zbornik radova pod nazivom Anić i Bošnjaci, izlaze ti tekstovi i vi vidite, čitajući te tekstove i te podnosioce referata, da je se išlo vrlo tendenciozno, da se Anić prikaže jako lošem negativnom svjetlu kao mrzitelj Bosne, muslimana u Bosni, islama u Bosni, neko ko je, dakle, programatski, počevši od svoje doktorske disertacije 1924. godine pa do svog posljednjeg književnog rada objavljenog, gdje je išao s tom namjerom da, dakle, te ljude pokaže u što lošem negativnom svjetlu, kao sada ne ulazim u te opise kvalifikative, kako je to sve rečeno. Te knjige postoji zbornik, ali onome kad govorimo o tome, onda treba spomenuti jednoga Tuzlaka, Nedžada Ibrahimovića, profesora književnosti na Univerzitetu Tuzla, pisca, književnog kritičara i teoretičara, koji je stupio, dakle, oponirajući skoro svim tim koji se pojavili na tom skupu. On je imao jedan referat pod nazivom Kontekst u tekstu ili fiktivna biografija u nepreciznom kontekstu. Dobro. I on je, dakle, ušao u taj svijet oponirajući svim tim tamo ljudima koji su sudjelovali u tome na jedan potpuno napravio dekonstrukciju tih njihovih nastojanja, da se pitajući o kojoj mi sad Ivi Aniću govorimo. Šta mi sad zapravo govorimo? Čemu? Njegovom dijelu, njegovoj građanskoj biografiji, hoćemo da po svaku cijenu nađemo prisutnost Pišćeve biografije u dijelu. Dakle, sada skratim, da ne mogu sad to sve elaboriram, to je vrlo kompleksan način koji profesor Ibrahimović to izlaže, ali je to bilo vrlo dobro, zato što on je nastupio ne kao advokat Ive Anića, jednog pisa koji je mrtav već decenijama, on je nastupio kao zagovornik književne, zapravo naučne istine, onoga što je nauka o književnosti, iz te pozicije nastupio. Ne da bi on branio nekoga koji je zapravo odbrana i nije na taj način potreban, ali je nastupio kao, dakle, znanstvenik, naučnik. Tako je nastupio. Na osnovu fakata. Tako je. Ali, znaš šta je tu meni zanimljivo? Ti, evo sad si malo prije rekao, oni su se većinom zadržavali na njegovoj biografiji, ona je pisana. Pazi, čovjek je pisao beletristiku, znači veći dio stvari je fikcija. Znači, mislim, kako ti možeš polemisati s fikcijom? Mislim, i to nije čovjek istoričar, to si i govorio, nije čovjek pisao neke faktografe ili nije navodio nešto povoljno potisano, nego je to fikcija, roman, čovječ. A dobro, pazi, njima je to vjerojatno u tom trenutku bilo potrebno nešto. Koji bi po tebi bio motiv? Koji je motiv da to urade? Šta neko hegemonija, homogenost? Homogenost, pa imamo zajedničkog neprijatelja. Naćemo neko ko je nama neprijatelj, nema ga, ne postoji više, ali ima sad nešto, ima dijelo, ima to biografija, sad ćemo se okomiti na to i svi ćemo živjeti u iluziji, ali što nas briga, dobili smo to nekako zajedništvo. Znaš šta Miho, ja se sjećam i onog sedmičnika časopisa koji je u vrijeme rata izlazio u Tuzli, Zmaj od Bosne se zvao. Ja.
Ja se sjećam da je tu bilo pravo ono fašističkih tekstova. Tipa da su ljude koji su iz mješovitih brakova zvali intelektualni mediokriteti, ili tako nešto. Ne znam, si čuo o tome, o tom časopisu koji izlazio? Čuo sam ponešto, nisam imao priliku da čitam, ne znam. Ali u biti, znaš, ali gdje nađeš Andrića, mislim, ono... Pa možda su to shvatili kod najslabiju karku, mislim, koga su mogli naći? Evo, ajde, koga bi ti našao? Evo, sad da sebe zamislim. Pa eto, lupam ima, bio je Dobrica Ćosić, čovjek je bio, fakat i ono pravo grozan je bio. Znaš, dobro, ali nekako, znaš, Dobrica Ćosić je prvo što je živ čovjek. Da, pa dobro. Lakše je mrtvog čovjeka negdje, pa znaš. Pa imaš, nemam pojma, ne znam, do Sitea Obradovića. Ja, dobro, opet, to su na neki način nama ko stranci. Da. Znaš. Ja, ovo što je iz Bosne lik, ja. Ja, ovo je naš neki domaćin, znaš, on je tu živio, bio je, kako bi rekao, naš komšija. I u tom je njegov krimin, po znacima što je on, dakle, dijete, čovjek Bosne, koji je ona zanimala za njegove literarne... Da iz Zaječara ne bi oni to. Pa ne bi, nego je bitno to što je on iz Bosne. Jedna najtežih optužbi Ivi Andriću kao pisu jeste da je on svojim romanima, prije svega Andrijine Ćuprija, pa onda i Trajničkom kronikom, bio direktna inspiracija za genocid nad muslimanima, bošnjacima. Dotle su išli. Jasno, otvoreno se tako pisalo da je on taj... Inspirator. I on, dakle, izravni inspirator svojim literarnim djelom da je postaknuo na ratne zločine. Pa dobro, to kad doćeš baš zlo da sve možeš onda ideš... Kad te fašizam ufati, onda stari moj nema granica. Ali dobro. Ja, čekaj, jel sad se postavlja pitanje, ajde kažem, to je sad ko nekakva prošlost. Na kraju krajeva u mjesnoj zajednici, pa dobro, ne u kontekstu definitivno nije, neće nikad biti. To ćemo mi ćemo se protiv fašizma boriti. Ne, govorimo o Ivi Andriću, nije to samo prošlost, nije to stvar jednog trenutka, jedne epohe, onog porađa. Dobro, kakva je sad situacija? Jel kontinuitet? Postoji kontinuitet, zato što se poslije taj skup je bio inicijalni tačka, jedan moment, kad se počeo javiti neki drugi autori sa knjigama, doduše već je Muhsin Rizić pisao svoju knjigu, bosanski muslimani u Andrićevom svijetu i tako dalje. Onda oni su bili odavde iz Tuzla inspiracija ovim drugim hajkačima. Ja mislim tako, to se tako moglo protumačiti, učitati. Onda se Sarajevo, Zenica. Javljaju se neki drugi autori, pojavljuju se nove knjige, javljaju se, onda pišu se feljtoni. Stalno se i opet ona se insistira na tome da je Andrić bio mrzitelj. Dakle, ne ponavljam sve te teze i sve to što je rečeno i pisano o njemu. I to traje do dana današnjeg. Mislim da ne treba uopšte imati iluzija da je to stvar prošlosti, da je to gotovo. Znači, kontinuitet. Ja sad to, na primjer, gledam, malo procjenjujem, iako to nije pravi objektivni izraz, ali jeste, ne treba to zanemariti. Recimo, reakcije ljudi na društvenim mrežama, Facebooku. Ja gledam po ljudima iz Travnika. Nekim ljudima, ne svim, ne možemo generalizirati nikoga, ali vidim ljude koji znam da su iz grada i gledam kako govori o Andriću, šta uzmeju kao argumente, dakle nešto što nikad nije, neću reći dokazano, ali ne postoji materijalno uporište da bi se vi to mogli držati kao tezu kojom ćete optužiti jednog pisa za sve zašto ga u stvari optuženje. Ima to najbliže rečeno i ne treba izlaziti i bježati od te riječi, to je mržnja prema Andriću. I dalje postoji velika odioza, velika mržnja prema Andriću kao piscu. To što on dao novčani iznos od Nobelove nagrade za književnost za razvoj biblioteka u Bosni i Hercegovini, tu famoznu sumu od skoro $1 miliona američkih dolara. I zato je nađeno opravdanje, objašnjenje da je on stvari nastao da opere svoju lošu savjest. Prema tome što je uradio u književnosti, kako je, i to je opet jedna stara teza, da je on sa svojom književnošću nanio više zla ovoj zemlji nego sve vojske koje su prošle njome. On je tako, dakle, htio da... Znači, taj narativ je i dalje živio. Imam prijedlog da mi ovdje napravimo muzej mrzitelja Ive Andrića i da sve ove tekstove, znaš, mislim, ironiju. Da. Znači, sve te tekstove objediniti, uokviriti, sve to napraviti, pravi muzej. Ali da budemo prijateljski. Da napravimo saradnju majke, mislim... Dovesti do apsurda. Dovesti do apsurda, jer pazi, oni gađaju iz mraka. Znači, ti, mislim, ajde kažemo, znamo mi ko su ti likovi, ali oni su uvijek u mraku i ti se okreneš, ne vidiš, znaš, a non stop gađaju. I sad ako je to kontinuitet, znaš, to je... Ali evo, ako kaže Enes da ima i otvorenih intelektualaca koji javno iznose i dalje te stavove, znaš, onda nisu baš u mraku. Pa dobro, ja mislim na mrak u smislu da ovo, evo sad što pričamo, ovo bi trebalo da bude, kako da kažem, u centralnom dnevniku.
da bude tema od javnog značaja. Da. Znaš, da nije tema u podcastu sad u pola sata, šta ja znam. Pa lijepo je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine rekao ili izjavio da bi sad bilo potrebno formirati neku komisiju, svakako stručnih lica, književnih kritičara i slično tome, da se jednom i napokon i zauvijek ustanovi, valorizira Andrić kao pisac i kao osoba, da se jednom točno ustanovi je li bio pozitivac ili je bio negativac prema Bosni i prema ljudima koji žive u ovoj zemlji. Nevjerovatno. Pa okej, što da ne, mislim, na kraju krajeva, zato kažemo... Ne... Ali mislim da to nije zapravo, uopšte to nije potrebno, za neke vrste komisija. Komisije pravi. Ali čekaj, ali mi, jel ćemo se vječno čovječe vrtiti u krug? Pa ko bi bio ta komisija? Ma dobro, ne mora biti komisija. A znate vi što je, mislim da to se pripisuje Edgaru Hooveru. Ja, da. Kad imate problem, a ne želite da ga riješite. Pa dobro, ili možda Churchill. Churchill može. Churchill. A jesi li ti imao negativnih iskustava u muzeju? Nikad. Neko da je izbacio kamen ili nema pojma. Ili kad ti dođu u gosti pa ti kažu, on je mrzio. Bilo je nekoliko navrata, bilo je ti tako ljudi, posjetilaca muzeja koji su tako pokušali da opomiraju, da iznose ono što su čuli, pročitali, što oni misle da je to njihovo znanje, vlastito znanje, da su upravo u tom duhu i tom kontekstu govorili, izricali kao neke vrste primjedbi, toga jeste bilo, istina u nekoliko slučaja, ne tako mnogo, a s druge strane moram da kažem da ono što je zvanična službena politika Travnika, grada, općine Travnik i tako dalje, da nikad, ama baš nikad nije bilo, ja ne znam, dakle nikad kao kustos muzeu posljednjih 20 godina, nikad nisam doživio, čuo, nikad nisam dobio neku vrstu instrukcije, direktive da nam kažu sad ovo ne smijete i ne možete, a ovo morate ili trebate. Dobro. U smislu interpretacije, odnosa, nekih produkcija što radimo oko tog pisa i muzeja, dakle oni naših pozorišnih predstava, raznih drugih kreativnih stvari. Dakle, mi kao mali muzej idemo ka publici. Mi nastojimo da pridobijemo publiku. Književnu prije svega, to je naša intencija, čitaju djela Ive Andrića, prvo da ih čitaju, i ne samo Ive Andrića, da čitaju književnost, da čitaju knjige, bilo koje knjige, da razvijemo kulturu čitanja, to su naši neki ciljevi. I mi nikad u svom djelovanju, nikad nismo doživjeli neku vrstu zabrane, usmjeravanja, uvijek je bilo... me interesuje, kad dođu ti oponenti kao posjetioci muzeja, Enese, da li pokušavaš s njima ostvariti neku komunikaciju? I kakva su ti iskustva? Jesu ti ljudi na neki način promijenili svoje mišljenje ili ste ostali na istim udaljenosti? Neki su, na primjer, to vi ne možete, naprosto ne postoji argument ili ne postoji nekakvi drugi načini. Što god vi govorili ili kazali, on će ostati pri svome, ali je bilo nekoliko navrata kad sam ja osobu činjenica. Dakle, ja se bavim činjenicama kao muzejski kustos. Tako je. I njihovim interpretacijama, različitim interpretacijama, svakako. To je moja dužnost. I onda kad sam, primjer, sjećam se jednog detalja, mislim da se zvao Tilman Cilih. On je bio predsjednik jednog društva za podršku, ne znam kako se tačno zvalo, uglavnom bio je veoma prijateljski naklonjen Bosni i Hercegovini. To nema nikakve dileme. I ona je došla u posjetu muzeju i počeo nešto da govori u Ivi Andriću o romanu Drin Čuprija, kako je to poslužila kao inspiracija za genocid, za nove pokolje na Čupriji Mehmet Paše Sokolovića, a ja sam pokušao da mu onda oponiram sa nekim činjenicama, sad ne ulazim u tome tačno kako sam replicirao, i onda se vidio da je on ipak malo promijenio taj svoj stav, da je on bio informisan nedovoljno, čini mi se, neću reći pogrešno, da nije imao u vidu sve činjenice koje se tiču Andrićevih književnosti, pa je onda nekako se zaustavio i nekako je promijenio taj svoj interpretacijski pristup Andrićevoj književnosti. Da, dobro. Ali evo, kad smo već još kod Andrića, da kažemo da je skoro izašla knjiga, vezano za njegovu pripovjetku Veziroslom, i sa ilustracijama Zuke Đumhura u tome, ali daj nam Enese, ispričaj tu priču, evo, epilog je, izašla je, super je, ali početci te priče, čak i to prije rata kad je još rahmetli Zuko bio živ. Zuko Đumhur je nekako meni od moga ranog djetinjstva uvijek imao neku skoro imaginarnu vezu s Travnikom. Ja sam uvijek nekako dovodio u vezu s gradom, prije svega zato što on pravio na svoja čuvena hodoljublja, pa jedna epizoda je bila posvećena gradu, ja se toga sjećam, i ja ga znam, ja sam ga jednom vidio, došao na otvorenje da otvori kulturnu manifestaciju Andrićevi dan. To je, dakle, sredinom 1980. tačnije 1985. godine. U to vrijeme zvala se Narodna biblioteka Ivo Andrić. Danas se zove samo Gradska biblioteka Travnik.
Oni su htjeli da izdaju 4-jezično izdanje, Andrićeve pripovetke priča o Zirom slonu, čije je radio smješten u Travnik. Tako je. 1820. godina Travnik je glavni grad Bosne kao sjedište bosanskog ejaleta, onda taj vezir je to nekako ga istorija i grad ga je upamtio kao najokrutnijeg od tih 77 vezira. Tako je. To je Sejid Hadži Hafiz al-Đalaluddin Paša. Onda On je ubio i onog... pjesnika Elhamiju. Jel' tako? On dovodi slona u Travnik, ubija pjesnika Elhamiju. I onda Jel' Ilhamija bio i derviš? Derviš, Akšibendi Reda. Da. To je jedna tragična smrt i Travnik i dalje ima u svojoj memoriji tu njegovu pogibiju, njegovo ubistvo radi poezije, radi stihova. Iako nam sa neke novije historiografske interpretacije kazuju da nije uopšte radilo se o njegovoj poeziji, njegovoj pobuni protiv osmanske vlasti, nego je u stvari bila jedna vrsta oružane pobune koju on predvodio zajedno s nekim drugim dervišima. To sa neki... Ali je to vrijedno ga spomenuti. Apsolutno. To je jedna osoba koja je... On je iz Tešnja došao ili... Iz Žepča. Iz Žepča, tamo je bio imam i hatib i tako dalje. I on je za Travnik, za identitet, kulturni identitet Travnika jedna od najvažnijih osoba. Tamo dan se događa kulturna manifestacija, Ilhamini dan. Da. Znači ovaj vezir ga je ubio. On ga je ubio, to se zna, da. A onda, evo, Zuko Đumhur dolazi na poziv Narodne biblioteke Ivo Andrić, boravi u Travniku 7 dana. Njegov je zadatak pozvan je da uradi ilustracije za to planirano 4-jezično izdanje. Zuko Đumhur je uradio one, dakle, svoje prepoznatljive, tipične, nevjerovatne, 8 takvih crteža uradio i ti su crteži stavili evo skoro 40 godina u gradskoj biblioteci. Iz nekih razloga knjiga nije tad štampana, vjerojatno nestalo novca, ne znam šta drugo moglo da bude. Stali crteži i onda se, pojavi, osnuje se jedna mala izdavačka kuća u Travniku, zove se Drama radosti. I namjera je te kuće je bila da obnovi malo više čitalačku pažnju prema toj Andrićevoj pripovetki, koja je, to sam ja vidio prema svome kustarskom poslu, ostala je manje poznata, odnosno neka druga literarna djela, nije bila dočitana, nije bila pročitana onako kako je zaista zaslužio da bude, ja govorim o broju čitalaca, o tom nje poznavanju. I onda se štampa ta knjiga, izlazi znači, u originalnom jeziku na engleskom, francuskom, njemačkom i prvi put se štampa ilustracije Zuke Đumhura. Ekstra. I on je tu knjigu zaboravio, Tonji. A zato postoji ponovni dolazak u grad. Evo dobro, Niho, znaš li ti još nešto? Pa ne znam, jedino da odemo neđu da zabacimo. To je bilo najbolje. Ajde pomiriti. Bistro ti bilo s Ivom Andrićem. To. A znate, to kad spominjemo Andrića i to, taj tradicionalni ribarski pozdrav bistro, Andrić je, to sam ja govorio o tome i dopisivao se malo s Ivanom Vrenovićem i on veli, taj je znao za ono što ti misliš da on ne bi imao pojma, ali je znao vrhunski, znao je do detalja, nije znao samo ovlaš ili tako neka, ne znam, opšta neka mjesta ili tvrdnje o nečemu. Primjer, kad on opisuje taj ribolov pastrnki u planinskim rijekama, ja točno on opisuje moje iskustvo mnogih ribara tih planinskih rijeka. Pa kao da on hoda sa mnom pored rijeke, ima taj štap u ruci, zabacuje, vidi ili ne. Točno, ali znam da, znam po njegovom životopisu, i on nikad bio ribar. Osim nekom ranom djetinjstvu, kad je tamo kad su dolazi škobalji na Mrijest iz Drine, kad su ulazili Urza u gradsku zonu, pa su onda i oni, ona djeca su to lovili, fatali, onda tako znam, kad je došla jedna delegacija višegradske djece da ga posjeti u Beogradu, onda je on ispitivao neke stvari oko tog ribolova i oko tih detalja. I on je znao, stvarno je znao. To je isto jedna od tih mojih fascinacija, čitalačkih fascinacija prema Andrićevoj književnosti, što, dakle, nešto što vi ne biste očekivali da on kao pisac zna, ali stvarno zna. Nevjerovatno. Dobro, Enese, hvala ti puno što si bio gost podcasta Radija. Hvala vama što ste me pozvali u grad u kojem sam, evo sada kraju to kažem, proveo 1 godinu svoga života, malo protiv svoje volje, prilično protiv svoje volje. To je bilo pod kraj 1980. godina kada sam služio vojni rok Jugoslovenskoj narodnoj armiji u kasarni Husinska buna i živio 1 godinu dana u Tuzli. S Tuzlacom koji su ostali u prelijepoj uspomeni, kao ljudi koji su jako voljeli vojsku, jako poštovali, a od tog doba i do danas, to čisto spomenuti, kazati, ostalo je veliko prijateljstvo s Jadrankom Konjićem. On je ovdje u ovom gradu, ja sam poznat kao najviši pivar. On u to vrijeme služio je vojsku u Travniku, u ovom rodnom gradu, pa je dolazio u posjetu kod mojih roditelja, a njegova mati je mene izvodila na ručko i tako dalje. I do dana današnjeg, ne samo između nas dvojice, nego između naših mama, ostalo je do danas vrlo lijepo prijateljstvo. Ekstra. Ovim putem ga pozdravljamo. Pozdravljamo, jest. Enese, hvala ti to. Molim, hvala vama, evo što ste me pozvali. Svaki način. Hvala lijepa. Vidimo se drugom prilikom. Pozdrav.
Bistro BiH.